U najnovšim televizijnim magazinu uvidíte príloh o vinici Ruski dvor, котра 2010 roku osnovana u Šize. Hlavni sport pre žimu u ruskim keresture všebul hokej na doljini. Pre slabi žimi u ostatnjih rokoh toto njemožljive, ali še odnjedavna podobni sport trenira u sportskej hali. Uvidíte i príloh o Amaliji Kološnjaji, kotru naša ekipa naščivela pred 2 rokami. U televizijnim magazinu budete ma znahodu vidjeti príloh o ryboh u ruskim keresture, a za spoljoprivredi uvidíte príloh o kukurici. Televizijni magazin na njedzelju na 20 hodin. Tej njedzelji, tako i po zakončenju magazina na 21 hodzinu, budeme emitovati februarski široki plan, u kotrim se hodni opatriz naš vibor prilohoh, kotri u ostatnjih deskeljih rokoh emitovani u tim familijnim magazinu.